Već je mnogo rečeno o tome na koje osobine gledamo kada tražimo partnera, poput fizičkog izgleda, karaktera ili money. Ali istina je da kada bismo se našli u sobi punoj zgodnijih, šarmantnih, inteligentnih milijuna i milionirki, uvijek bi nas jedan privlačio više od ostalih. Što znači da i pored ovih osobina postoji nešto što utječe na naš izbor. Amigos, ja sam Nela, dobrodošli na moj istoimeni kanal. Da li ste se možda nekada zapitali zašto nas neke osobe privlače, dok druge ne biste željeli ni u friend zoni? Jednostavno, osobine poput izgleda, karaktera, ekonomskog i društvenog statusa igraju veliku ulogu u odabiru partnera. One su dio takozvane sociokulturalne privlačnosti ili privlačnosti koja nam je nametnuta od strane društva i koja se zasniva na onome što naši roditelji žele za nas, na onome što vidimo svakodnevno na televiziji i na onome što okolina očekuje od nas. No, pored onoga što mi mislimo da želimo ili onoga što nam društvo nameće da želimo, postoje dva jako važna faktora koji utječu na naš izbor i kojih nismo uopšte svjesni. Prvi faktor koji utječe na naš izbor jeste fizička udaljenost. Naime, dokazano je da nam se puno više sviđaju osobe koje su nam bliže od onih koje su nam dalje. Tehnološki institut u Massachusettsu je sproveo eksperiment u kojem je 270 novih studenata bilo naslijepo raspoređeno u 17 zgrada. Nakon 3 mjeseca je realizovana anketa u kojoj su ti novi studenti trebali da nabroje 3 najbolja nova prijatelja. I prema rezultatima iste 65% polaznika je potvrdilo da se njihovi najbolji prijatelji nalaze u istoj zgradi kao i oni i u većini slučajeva to su bile osobe koje su živjele u sobama do njihove. Naime, radi se o efektu ekspozicije prema kojem mi preferiramo stvari i osobe koje poznajemo i koje su nam bliske i o kojima imamo neku referencu i koji isto tako objašnjava činjenicu da kada nam se neko sviđa, obično kažemo da imamo dosta zajedničkih stvari. Pored faktora blizine postoji još jedan neprimjetni element koji utječe u odabiru partnera, a to je koliko volite i poštujete životinjski svijet. Šal na stranu, radi se o hemiji mozga o kojoj sam vam pričala u videu kojeg možete vidjeti ovdje. Ne tako davno studiji su pokazali kako je naša ličnost usko povezana sa našom tolerancijom na određene hormone i neurotransmitere. Prije svega na dopamin, serotonin, testosteron i estrogen. Bez obzira na spol možemo biti više ili manje podložni ovim supstancama. I ovisno kojim tačno podliježemo, mi ćemo privlačiti, a i nas će privlačiti osobe koje su podjednako izložene tim istim hormonima jer će se naše ličnosti nadopunjavati. Kada komuniciramo s nekim, mi primamo mnogo informacija o našoj kompatibilnosti. Na primjer, tokom razgovora mi djelimično udišemo dah i miris osobe sa kojom pričamo. Naš mozak registruje sve te informacije kako bi odlučio da li je ta osoba dobar kandidat za nas. U jednom jako poznatom naučnom istraživanju pod nazivom Znojava majica je otkriveno da možemo prepoznati po mirisu ljude koji su genetski kompatibilni sa nama. Istraživanje se zasnivalo na tome da grupa muškaraca sa specifičnim razlikama u genetskom kodu oznoje majicu, da bi potom grupa žena mirisala iste, ne znajući čija je koja, te ih poredala na osnovu ugodnosti mirisa. Od najprivlačnijeg, to jest seksi, do najneugodnijeg. I šta mislite kakvi su bili rezultati? Pa svaka žena je izabrala kao najprivlačniji miris, to jeste majicu muškarca koji je imao najveću histokompatibilnost, to jeste tkivnu podudarnost s njom. Što znači da je taj muškarac genetski puno bolji kandidat za nju i za jedno zdravo potomstvo s njom od ovih drugih. Da, tako naš mozak reaguje na miris, ali zamislite šta tek sve može da nam kaže jedan poljubac pri razmjeni pljuvačke. Vjerovali ili ne,
87% žena tvrdi da se s prvim poljubcem mogu ili totalno zaljubiti u muškarca ili ga mogu zauvijek zaboraviti. Tako da u slučaju da vam se nikada više ne jave poslije prvog poljubca, ne smatrajte to kao nešto lično i ne mučite sebe preispitivanjem i osjećajem krivice. Jer kao što vidite, postoje stvari koje jednostavno ne možemo kontrolisati. Naše će tijelo, bez da smo mi toga svjesni, uvijek čekirati biološku kompatibilnost osoba koje nam se čine cool. I odlučit će umjesto nas kome da pružimo šansu, a kome da kažemo da smo zauzeti. Da, zauzeti gledajući Netflix i jedući litar ledo sladoleda dok nam perzijska maca prede u krilu. Jel me pratite? Zar misliš da je lijepo da mi ostavljaš uvijek tolike dlake na odjeći? Zar misliš da je se pristojno ponašati tako pred našim širokim auditorijumom?